بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanguan sing kami ha kami Islam, alhamdulillah. Ya rinisap kita niyo ha amin waktu pagbawakan sing kita niyo. Hajaman amin parsukuan siguro untuk mulia waktu ini. Amin gumanap na isab siyakat o tanyo insyaAllah pengajian serta pagpatuntum na murah-murahan yan kamo imalop kamo sa waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala manayong kita ni marayaw dahil haamin pengajian sing kita ni uganap sinamin pengajian limaway insyaAllah subhanahu wa ta'ala di na magpalukay itukbal po ang guru na ito kalasahan mayroon na lukay ang lainkan Shaykh Abdullah Yasin fal itafaddal siya na ito maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, mga kataymanhuran masuk malayo amuin nanayhog iban amuin imaatod ha programa sin kita niyo amunay ni Daul Islam itukbang na mo kanyo in salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapon in sugpat sin pangajian na to amunain akidah sin Ahlus Sunnah wal Jamaah na takidan na amuin mabut siya pakauhan tag siyam mas'ala dumini in sugpat niya hika kauhaan tag upat mas'ala amin fatut amin kahagaron iti karon sing kita niyo amin bangsa muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kakawaan tag isa ay kakawaan tag upat niya na takid Adam al-Hawd fi masajara bayna sahaba. In pangitikad na to ayaw kita niyo di kita niyo manglamod-lamod atawa sumud manglamod-lamod bisara namayan atawa ha kakahinang namayan antara sin uno-uno na pag bisarahan atawa parkala pag aro jawaban si mga antara si mga sahaba aming pagbidda-bidda nila ha kabtangan atau hafagwa atau himumungan hapagwa nila labi luba hatungod sin akidah. In pamarat sen diha ini Adam al-Hawd di kita niyo manglamod-lamod manud suri haparkala uno-uno na pag diskasan si mga antara si mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim ajmain wat malingkan na natawallahum in kita niyo in magad kita niyo kanila mag masirain pangitikad pag nakura pagkahagad nato kanila kataan kaya ulungan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala iban nataradda in kita niyo supaya kita niyo in panginduan nato kanila amin karidaan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala kanito din na mga bang masabot ngan si mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in aginato radiyallahu anhum ajmain yetto in kita niyo tungod sin panghinduan na to kanila ibang pangitikad na to ha kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa nakuffu amma sajara bainahum iban po na to uno-uno in pag diskasan nila pag aro jawaban nila parihalan
simpag-agama amuin pupo na to ing katay manghuran amin di pa suron atau di palamuron pabisarahon sin awon palawihon na to hambok rin kanila atau akan pa amuin ing kaibanan di ta tay maon ing kaibanan tay maon iban ayaw kita niyo mang lamod-lamod manood suri bi arsinatina ha himumungan kaptangan na to kaul na to pil majalis ha uno-uno na tangpad pag lingkuran atau pag muhadarahan atau pag panuntutan ilmu ayaw na to daw para kanila in dagina amuin ka via aon dugal atau marugal kita hambuo din kanila din mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam parman si mahasud si tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minash shaitanir rajim walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Yariin parman si mahasud si tabaraka wa ta'ala iban mga sila ja'u min ba'dihim amuin di matong hapuas din kanila ay mga kasahabatan in agi nila Rabbana ighfir lana o Tuhan namo ampun na kami impardusahan namo iban si mga katay manghuran namo ay mga sila sabakuna ay makauna rin kamo sumud pa agama Islam ano yung mga kasahabatan makauna rin kato amuin makahati sin agama Islam sarta sila in kajamanan nila in kabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin kajamanan sin kaiwanan in pagturun sin Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala sila ito makauna rin kato namarat saya parman sila wala taj'al ayaw paawnan niyo hinangan niyo hapangatayan niyo in marugal kamu ha mga sila aon dugal niyo aon bunsi niyo ha mga sila yatto bar iman buat malainkan in agay niyo Rabbana innaka raufur rahim o Tuhan namo benatud ikaw in baying ulungon baying kasihon mga ngampun baying ulungon at inay sila ito ampunon sila Allah subhanahu wa ta'ala amo ito mga umat Islam din ha mga pangitikad singkita ni Ahlus Sunnah ingkatan din kanila ito maajurun tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah bisan pa uno injima Tuhan antara nila in sila ito asadilan si Allah ta'ala pahala karayawan sin uno-uno pag diskasan nila atau wala nila agaran hatung wala sila nag-agar hatungod sin pagpaham atau pagpagwa sin unoy maksud sin parman sin Allah atau hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam naasuwo in hi Omar ibn Abdul Aziz pasalan sin jimatu antara si mga kasahabatan ridwanullahi alaihim ajmain dahin ha mga pitna amoy jimatu iban sin buno ha antara nila in agi niya tilkal fitna ineto fitna ay uudjian kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala panandas kanila sin Allah sallamallahu suyufana liappas sin Allah ta'ala impudang na to ay di ito menjadi kapag kalo na to antara sin kita niyo in mga sila ito atawahin ng muntabia amo in upamahan singuran sallamallahu suyufana min dima'ihim liappas sin Allah ta'ala in pudang na to, mahait na to, dahin ha mga amuin dugo nila. Ay maksud niya di kita manjari, manglamod-lamod atau mahinang na to, pag
saggaan sampai mahirang nato kalo antara sing kita niyo bang aon dito amuhin wala pag amuhan si mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim ajmain. Palima jala nusallim alsinatana min al-khawdi fiha. Na may di nato salamatun lapasun indila nato din ha mga maghimumungan lumamod maghimumungan dihilan nato sila kangian atawa salla bisara din ha bisara nato bisan in puddang hipalatpas sin Allah pasalamat sin Allah taala in din ha amuin parkala ikapag asag dugo sin antara sin kita niyo nabiya din nalawng sin Omar ibn Aziz di nato salamatun indila nato din ha manglamod-lamod atau magpasaplag sin kangian sin hambuk sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kauhan taglima mas'ala na'takid anna man ata arrafan aw kahinan wa saddaqahu faqad kafara bima anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pangitikad sing kita alusunna hisiyo-siyo dumatong atau matto famagkita-kita at aw arrafan aw kahinan magdaawa kaingatan niya in gaib susungon iwan sin liawayan nakauna inito hadis sin Rasul sakali bunalun kahagaron niya unato na kupur niya na in piaturun ay ayat sin Allah Ta'ala Quran doon ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal kuhan pagyan kuhan diha ini humul ladina yaddauna ilmul ghaib. Sila na yato magdaawa sila makaingat sing gaib. Imma masalap sibu dain nakalabay na imparkala yaon gaib atawa ustukbila minad zaman atawa amin susungon dahin ha mga zaman long niya kaingatan niya yes takhdim na in tiyakay nila al-jin ay pakayon nila sa kaulalaon jin dumatong kanila mamayta ito di manjari in hambuok muslim biya kato na marat sa Allah subhanahu wa ta'ala imatto at salta magkahagad ang mga tao nagdaawa bihaini nasabot hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam faman ata ilayhim musaddikan lahum wa taliban an naf'u minhum isiyo matto kanila sarta kumahagad kanila maksud mangayo karayawan ding kanila atawa supaya matampan matulak ingkangian ding kanila fakad kafara bunanto nakapagkupur na siya bil kitabi was sunnah nakupur niya in Quran sin Allah yan sunnah hadis sin Rasul bima unzila ala Rasul sallallahu alaihi wasallam uno na yatulun maun pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo ito mga umat Islam demikian aun hambuk hadis sahha anhu sallallahu alaihi wasallam qala sabda sin Rasul man ata arrafan aw kahinan lam tuqbal lahu salata 40 yawman. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hisiyo matto pamagkita-kita pamag-ingat-ingat sing gaib di tay maundoon kanin sambayang nakapatan adlaw falyamal jalik falyalam jalik na aspeto ingaton sin tiap-tiap ding kato umat Islam hika kauhaan tag uno mas'ala na takid anna at-tamaima min khuyuti aw hilakun aw hadidun man allakaha mu'taqidan fiha jalaba an-naf'u aw daf'u ad-dar faqad asyraka. Ikakauha antag unong mas'ala sisyo nag-itikad bunaltot in maghaway-haway din ha mga tanod salban amuin liburon siya atawa basi gantungon siya haliog atawa hauno-uno na niya hibutang sarta pangitikad niya inyaon makakawa
karayawan, dumihil kaniya karayawan atau matulak din kaniyang kangian, benar to nakapagsirik na siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Miyalingkan sing kaibanan ulama amuin maggantong atau butang gantungon niya, bitayon niya in gantungon haununun din ha mga ayat sing Quran. Dan diha ini miyalingkan si mga ulama bang mga ayat ibutang mo ya si mga patta atau ayat ha mga sasakatan mo atau halawang mo, ito miyalingkan si mga ulama bang siya Quran ayat din ha Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun wasahi al-man'u minhu, in kaulus sahi amuin pa langon pa siya din kaniya yaon, langon pa siya maksud saddan lidari at isirk, pagtampan sin amuin mangdahi kaniya pamagsakuto fa Allah subhanahu wa ta'ala pamagsirik, wagalkan lifit iban pag tambul yaon sin fitna at talok bigayrillahi ta'ala amuin sumugpat doon atawa amuin magbutang dugaing din hangaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Man faman allaka tamimatan fala atammallahu lah. Isiyo magbutang siya mga habay, maksud niya habay-habay, inito panglangan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wan alla kasayan yamna'u minal wahina ma jadathu illa wahnan. Inito mangdahi kaniya pa amuin way pangandol fa Allah subhanahu wa ta'ala, waliyajubillah sampai amuin adakala kalupahan niya in pagtawakkal fa Allah, in pangayo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Man allaka haitan afsada alayhi amro, isiyo gantong sim mga nasabot ito siyo sulat atawa ang mga tanod salban yaon yato tanto kumangi na yung pakaradyaan niya. Amo ito mga umat Islam, amin hika kawa antag uno mas'ala. Adapun ikakawa antag fito, na takid anna sahir mar'unun wa hadduhu al-qatlu bis-sayf. In pangitikad singgita ahlus sunnah wal jamaah benar tod in tao magsisihir-sihir. Magsihir inito liala natsin Allah subhanahu wa ta'ala iban in hukuman kaniya had niya amoin as-sayf al-qatlu bis-sayf ay bunuon siya sin puddang sin amuin mga patot biya sin pamarinta bang ang pamarinta sin agamata inito sila ay mga amuin authority di bita sin agamata amuin huminang kaniya ito mag-execute kaniya bang biat in hukuman niya bihatto. Paman sahara au ta'allama as-sihra hisiyo magsihir atau umingat siya sin ilmu sihir fakad kafara. Unar to nakapagkupur siya inda kathirin minal a'imma hakamata uran na inha kaimaman sin umat sin Islam nakauna iwan sin mahuli inito nahambuok sila nakupur in manusia yaon. Wal takab mukaffaran iban mahinang nieto amuin makapagkupur siya. Wa inda ba'di wahum kalil iban kaibanan in sila ini tiyo da irtakab kabira ini au makahinang hadjadu sadakula dain ha mga asab umubikat amuin pito amuin dusarakula inahinang niya. Nas'alallahu al-afiyah wassalama. Pagkain nato fa Allah ta'ala amoy maafun
Kita niyo iban sin lapason kita ni. Long sin mga ulama, namoy mga ulama, haramun ta'allama sihir. Haram in umingat kau sin ilmu sihir. Walau lin nusrati, bisan pa in kaunan niya, maksud niya, ipag-ubat mo, ubatan mo in sihir, sin sihir, anin mashudin hamanga amin kugdanan sin sihir. Ito di siya manjari. Sama buat malingkan in pagtabang mo din ha mga tao kugdanan sin sihir amuin nasabot siya hasun na sin Rasul. Abiyan amo ito hinangon mo amuin kumawa kau fito din pito nga ulad atawa din ha mga katas pito din atawa din ha mga unod as-sadar ubos ito, hagumon mo siya hatubig, ato asulatun mo hatubig, iwan basahon mo in kul huwallahu ahad, suratul ikhlas, kul a'udzu birabbil falak, maka to, kul a'udzu birabbin nas, maka to, mahuli, hipa, dakon mo, pamaygo siya in tubig yaon, atau amoin hipa, inom ha tao ugdanan sin sihir yaon. Iban basaw ning Quran wala yatlubu halluhu min kahin. Basahan niya din ha mga ayat sin Quran, ayaw siya mangayo din ha mga pagpaubat din ha mga tao kahin awoy mag-ingat-ingat magsihir-sihir. Mag-ingat-ingat sin tao sin parkala gaib. Ayaw siya mangayo ubat, mikipaubat, sakit niyaon, kugdanan siya sihir, din ha mga kahin, atau arrafan, aw sahirun, atau sila magsisihir-sihir. Sa mga hinangon niya nasabot ito, asa pagkat bang niya mahinang ima nasabot ini, natuod, nakahinang niya siya kangian, iban na anya niya ingin ho baran niya. Kaya laugan niya, ingin habaran niya, bang siya matto, paarrapan, sahirun, amoy magpaubat sin sakit niya yon. Ito pangitikad sin Ahlussunnah wal Jamaah. Ikagawa ang tagwalo, mas'ala, na'takid anna mashu alal khuffain sunnatun. In pangitikad sin kita Ahlussunnah wal Jamaah, in magsapu, hadwa medyas, sibu daha hula kau atau hatulakan ito din ha mga sunnah ay sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karena benar tu din siya kad khalafana fihi ba'd at-tawaif fa ankaru in perkala mashufain siulang sing kaibanan tumpukan sarta mungkilon nila ini law nila bukun sunnah na adaponin amuin sila Ahlussunnah wal Jamaah parat sayahon nila ini inday na mga sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mahinang sin Rasul. Long sin Imam Ahmad ruwayal mashu alal khuffaini an sab'ina min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Long sin Imam Ahmad rahimahullah nagriwayat hatungod sin pagsapu hadwa medyas atau khuffain in nagriwayat din ha kapituan din ha mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na kainapusan mas'alah al mas'alatu tasi'atu wal isrun na'takid ujubu ta'atu waliyul amr. Na'takid ujubu ta'atan, na'takidu ujubu ta'atun liwalil amr. Pangiktikad sing kita niyo, pamarat sa sing di Ahlussunnah, wajib magtaat hanakura walil amr. Walil amr muslimin, al-muslim. Wajib magtaat hanakura sin muslim, haparanan sin Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasulah wa ulil amri minkum. Surat Nisa.
o kamu mga bariman. Pagtaat kamu ha Allah, iwan pagtaat kamu ha Rasul ay Nabi Muhammad SAW, wa ulil amri minkum, iwan amoy nakura niyo din ha mga Muslim. Hadis pasin Rasul SAW, alayka sam'a wa ta'a, wajib in kayo pa dumungog iwan magtaat fi usrika wa yusrika, sibu da ka kasigpitan iban hakahayangan, wa mansatika wa mukrahika, sibu da ka hakakahinang mga kakahinang mo iban sin amin ka rugalan kabunsihan mo, wa asaratu alayka iban sin yaon in bakkas doon kay mo atau amoin magad kau wajib kau magad ha nakura mo. Diha ini intaat long neta kuno fi ghairi maksiat. Pag yanon taat ha nakura amoin bukon perkala isa maksiat. La ta'ata li maksiatil khaliq. Biyan sin hadis kahatian sing kita niyo. In pag yanon taat di kaunan niya habukon isa maksiat in kakahinang daakan yaon atau kakahinang yaon. Hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'a fima uhibbu fima ahabbu wa kariha illa ay ya'mura bima'siyatin. In wajib ha manusia ha muslim magdumungo ima magtaat sin unu na amoy kawayaan niya iban sin di niya kabayaan, malainkan bang amuin daakan niya on maksiat, ito di isab siya manjari magtaat. Fa in umira min maksiatin fala sam'a wala ta'ata. Bang siya daakon sin nakura niya magmaksiat na di niya dungugon iban di niya kahagaron di siya magtaat. Na'takid tahrimul khuruj. Ini tikad na to haram in gumwa. Ha umat muslim gumwa ha tarkahana din hanakura niya. Hiaram sing kita sin agama na to in gumwa in din ha hambuok na kura. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, man haraja minat ta'a wa faraka al-jama'a famata mata maitatan jahiliyatan. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, isiyo gumawa din pagtaat ay hanakura niya muslim iwan mutas siya rin hatumpukan sakali mapatay siya ing kamatay niya matay sin biya sin matay halom sin kaawam atau halom jahiliya biya sin tao na kauna. Ini mga katay manghuran bangsa muslimin in kahupuan sin i'tikad sin ahlus sunnah wal jamaah ha maudu niya na'takid bi anna na kahagaran na to bunnar tuod amo na ikaw ang tagsiya mas'ala yato amo ini daw long si muallif biya siyadjes kaibanan tay manghud bariman muslimin amo in risala ini sarta amo na yung kitab biasa na to na pengayon niya dua fajajahumullah khairan tumbasan sila sin Allah Ta'ala sarayo tumbas demikian as'alullah ayarhama abdan i'takada hadal i'tikad long si muallif panginduaan niya pangayon ko fa Allah Ta'ala bang may kaulungan si Allah Ta'ala in ipon mag-i'tikad siya simpang mga i'tikad ini iwan pagwasiat ni sab siya ha mga ahli niya iwan si mga kampung kalor kakasi niya nabihat turis sabing kita niyo mga barhurmat ito na tingubtob dito in pangadyan na to tungod sin akida sin ahlus sunnah wal jamaah kauha antag siyam mas'ala na sabut insya Allah subhanahu wa ta'ala
papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga yatto iban wagmayan mahinang nato yatto pangadjian kabuhi nato sarta kaya bugan nato damit kiyan amuin kaya pamahita na isab pagwasiat nato kampung keluarga nato iban kakasin nato iban katay manghuran nato bangsa muslimin uno kita niyo binaybayan ababaw sin gumi ini iban sin lugay sin kabuhi nato magpatumtum piatumtumi kita niyo labi luwa farihalan sin pangitikad sin kita niyo karena amo ini puunan ini tikad sin kita niyo amo in daran nato kitaon cekon asubuhon hatihon pabuntulon paamuhon mon doon kita niyo hapang ngiatikad sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam iban si mga sahabat niya iban si mga tabi'in amoy patattapon sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagkahagad nato biya sim pagkahagad nila insya Allah subhanahu wa ta'ala amoy madawhat nato in karayawan dindiha dunya labiha adlaw akhirat iban patattapon sin Allah subhanahu wa ta'ala in pag-agama in pagtag-ipon nato pa Allah ta'ala murah-murahan tugtog din na sadya in patumtum namo sarta amoy ning kahinapusan sin pangitikad sin kita niyo ahlus sunnah wal jamaah aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah mga balangguan sing kami mga Islam yang tunain pengajian sing kita niyo murah-murahan na kahampit kita ni orang amin pengajian itu sarta may nang nato ito paduman na kabuhin na to insyaallah subhanahu wa ta'ala manjari ito ya mga natambos na tumukbal kami sin sa salaman maun kanipatantan si Boda amoy niyan imalok kamo waktu ini iban si mga sila amoy launta wairun waktu nila ini Jumara sumagawa masira sila makakita dia sin kikita si mga sila amuin yaon imalok ka waktu ini at ini ayan YouTube magtuy-tuy rayan longta makatilo maun in pengajian sin kita niyo insyaallah ta'ala siusim dia mga mabaya mag ini hinangon na biya tumtumun ni mga pagkalajaan liabayan nito at kumawa sa nindong pengajian masiyan daw YouTube katanin pengajian amin tutok balan si mga karuhan na to din di amat di sini ini Islam TV Anilaw Islam Foundation serta Channel 50 High Sky Cable na muramuhan lamikian itukbal na mo pagsukor pas din pagsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala mga sila amoy in makuya rin pangatayan nila dumamod tumandon sin pakalja nini insyaallah Allah ta'ala lain biya mga dimil kato tanyo sin tumbas na in kami nila sa kami makalhil murah-murahan na sa mga katote mangulan ibalik ko pa guro na to magbalikin kapatot sa tamaglatang din pengajian na to palito. Alhamdulillah mga berhormat demikian hitukbal na risab in ibu-ibu syukur was pagsyukur fa Allah Ta'ala pagtaingog niyo iban sin pag masika mo di majaga umaadtod programa sin Islam TV amuna ni Daul Islam Foundation demikian hitukbal ko magkainagon sin programa ini amuna in longta ni Daul Islam paguhan na ni paatuan iban sin amuin magluwas lungsad di ikapasampay sin risala sin Islam pakatan kita niyo bangsa muslimin amuna in pagpatumtum piatumtumi murah-murahan pagbarakaton katon ni Allah subhanahu wa ta'ala iban magsama-sama kita niyo mangayo pa Allah Ta'ala mangmayan patattapon sin Allah Ta'ala in pag-agama in pangitikad pamatayan na to sarta amuin
kawag buwan na to sampai sadya kita niyo muy parahmatullah bihat to in pangitikat na to bihat to in pagtag-ipon na to pamubog na to insyaallah subhanahu wa ta'ala mahuli basahon na to in sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.